hedungeluga anikkamaki mana koregem anikkamaki firehenun anhenunna awattaru adi anhenun firehenunna awattaru egato rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abbas radhiyallahu anhu ge kibain imam bukhari riwa kurabwa fa hadith ge asfawani la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbihina min ar-rijali bin nisa firehenun ge terein anhenunna awattaru e ganna ei harakatu gaviyas ena hedon edumuga vias anhenunge hedunla anhenna wattaru e ganna mihunna rasul sallallahu alaihi wasallam la'anil levi wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal adi anhenunge tereen firhenunna wattaru e ganna mihunna ves ekale faanu la'anil levi ekale faanu la'anil levu maki allah subhanahu wa ta'ala ge la'na haggo allah subhanahu wa ta'ala ge la'anil levu maki ei kala ilahu ge rahmatun beru kurebu